Wala na. Nahuman na among tour for today. Flashback. Good morning, guys. This is Yani and welcome to my channel. Alright, no problem. I have the day. Kuon, gaulan karon, and this is our third day. The day sa Washington, it's raining outside, so the whole day, Han. No, it's going to rain until 2 to 3 p.m. So, nag-order na lang may breakfast sa hotel and we'll go out by around 2. Okay. Abi dyan ako nga dili may maglaag, so marag lami kayo ang higda-higda pa. Ganina. Pero, wala na patay, wala nakaunhan ang pan. Mukhang yan na to. Kami bahon for later. Wait, so what do we have? Kani? English muffin, scrambled eggs, potatoes, sausage, croissant. Scrambled egg. Ano sana? Potatoes? Gagmay? And then sausage. What is the hotdog, Han? Sila hotdog. And then we got small Jam. jam. Out already, and this is my shirt. It's Game of Thrones night! Episode 5 on yan. Yes. Excited? Of course! Thank you. Kanindot nga building, oh. Di me sure if residential siya or kuan. Kasi tawagan ahan? Hotel? No, dili ni hotel na. Residential? Residential. Nice kayo, no? Kami sa train. We're already heading up for our exit. Unya. In fairness, kita rin siya naog man. Kami rin ninaog. Look! Awang train tracks. Wala dyan kayo makitaan ng hugaw. As in, yan kayo dyan guys. Europe pa niya, makita ka Teenage Mutant Ninja Run. As in, na-amaze kayo gusto na. As in, ganahan kayo. So, unlike sa New York, you have to tap your card again para maka-exit ka. I think that's how they deduct the balance from your card. Kay, lahi ang ilahang bayad. Depende asa ka ni-get off. Dili pa rin sa New York na same ray mo hang bayaran anywhere you go. Maulay downside. Inani lain-lain nila hang rate. Depende asa ka muna og. Sa New York is standard ra ilahang fee bisag asa pa ka maabot. Basta di lang ka mogawas sa train station. Kana bitaw, kana those 4 pillars kay mo ubos siya sa makaagyang sakyanan. How cool is that? Ulan kaayo. Unsa man eh? I don't know. Wala dyan may kabalon sa relevance. But na daghang mga statue tawagan yan or monument. Monument? And I think we are already outside the White House. I'm not really sure, but daghang mga tao dito, oh. So we're gonna go there. Ulan jud kaayo. Promise. Okay, let's go. Explain siya sa story. Nakada ko na 5 different statues sa 4 corners. So they don't allow vehicles, ano tanaw? This is the White House, guys. Mine siya ang White House. This is the White House. Wait lang. Can we go closer? Yeah, we can go closer na. Let's take a closer look. Maybe nice mag-picture dira, oh. Dira kapita. Mana siya ang White House. Nag-guard. Sara siya book. But mo ni siya mga tao. Ulan mong good, no? Siguro if walay ulan, diliin ani ka. Ay! More people are coming. Awang na yung magkuhan. Daw mag-rally-rally diri. Just to clarify ha, front lang to siya ha. Kato dito dapitam getoan. Front lang to siya sa White House, but the White House is really big. Do you happen to know, Han?
No, I don't. But that's something. Unsa ka ang White House? Something that we should read. Lagi. Napay building dito. We're heading there. The thing is, dili ko reader. Kani man ta ang kusog mo read, pero mag-travel mi dili jud mi mag-read og history about sa mga atuan kay basta kuan lang siya. Pictures. Victoria. Dito kuan lang siya kanang mamili ng may top 10 nga kinahanglan atuan every state. No? Okay, we don't have enough time. Especially ay nani usab-usab ang panahon. So limited na hinuon ang among malaagan. Yeah, 3, no? 3 ra ka places among i-check today. And hopefully makasulod pa may museum. Actually, we have to go inside the museum, hun. Yeah, we will go inside the museum because it's really because we're drenched. Chari, nice kaayo. Ako kabawat sa na siya building, but I think hotel na, no? Looks like a hotel. Han, Nice kaayo. Yeah, I will. We're heading there. Ako? Ping pong. Na-stress yan ako. Kaya dili ko madag US. Gano, Han? Wait, ay cigars? Ay, mag-smoke. Ano ay mag-smoke? Oh, dili. Ayaw. Okay. Hindi siya ganang na ay mag-smoke. Gusto ko na ay rice. May rice na, han. Sa Philippines na lang mula. Or sa Asia. Mauni lang menu. Nasa na rice? Ano? Magani? So? Yeah. This is it for eating here. Rice plate. Select a protein. Then you could say salmon kebab, steak roti, and choose as many side toppings and sauces with all your dishes. We got our food. And wala dyan sila kutsara. Hindi ako siya kutsara din. Kutsara naman ko siya sa hook. And outside, it's getting better. Hangin na likod ba? Nice kayo mga building din eh. No? Ambot kung makita siya pero cute kaayo. And then we're going there. Dito ta kalabang. Yeah. Nice kaayo. Kita ng Capitol. Ilang bus. Get ready to cross. Naami karon sa Pershing Park. Hindi mo ko ba mulitok og Pershing Park? Imo ka pangalan picture nanti kaniha. John J. Pershing, General of the Armies. And then, unsa na dirihan? This is the campaign. Ha? Ang ilahang campaign, han, sa war. Okay. Nya ang kani. Unsa nakasuwat? Information. Murag hapon di ko mabasa. Nice. Ako sa ipatsuy og kuan palo na niya. Unya nagdala siya payong minus kayo. Ako di wala niya kayo. Oo na ko. Okay, pwede. Okay. Mao na siyang office of the mayor. Kanihan? Siguro unsa na? So that's the White House Visitor Center, which gives information about the White House, historical background, etc., etc. Kani ang museum. Unsa pangalan sa museum, Han? National Museum of American History. Hala, Han, I want a picture of this. Wow, how cool is that? Nice kay ilang mga buildings diri oy. Kadulong na jud taon mi din ha. Kahangap ba yan atong gibuhat ha? Bubble tea taon niya ha. Nice kay na siya nga building jud oh. Hindi man maklaro sa camera good. Are you happy? Uy. Happy? Yeah, happy. Love you. Nakabantay may ba? Lahi siya o color sa ubos niya. Igabot o pataas kay lahi po. But na siya mga flags or nag-surround. Niya na may dere sa World War II Memorial? Yep, this is the World War II Memorial. Washington Monument, nasa Puliho. And this is the World War II Memorial. And then dito sa pinakatumoy
The Lincoln Memorial. Nice kaayo, oh. Pindot kaayo, agay. Dala. Ilang awakit kaayo. Middle. Talingaw. Aw. Nakita na mo ang states sa New Jersey ug New York. Ang New Jersey is right there, while New York is there. Mao ni siyang Freedom Wall, holds 4,048 gold stars. Each gold star represents 100 American service personnel who died or remained missing in the war. Basta taas. Kung mataga ka, no? Accidentally lang ba? Mapahit ka? I don't know. Nakatumuwi is the Lincoln Memorial. Okay. This is the Lincoln Memorial reflecting pool. The World War II Memorial And pinakalayo? is the Washington Monument. Pinakalayo sa Washington Monument. Kita ka? United States Capitol. Oo, napad the United States Capitol. Di makita sa camera. That's so funny. Awang itik. Dang! One more time. Bang! Karang po kitag-itik na ginana. Buguya. Sip una gid ko. Like that. Okay, so naata sa Lincoln Memorial reflecting pool. Niya diri dapita nagdagandagan si Chris Evans and Sam Wilson sa katong Captain America Winter Soldier nga movie. Dapita. So good. Okay. Kato siyang ningon si nagdagandagan si Chris Evans or si Captain America niya ningon siya ni Sam on your left. Iconic nga line kani go watch siya sa Endgame. Okay, more ginawa mo ma-share. Yani Wanders man hindi man National Geographic. Mao. I'm so fat. I'm hungry. Nai-ero dito, nangigi siya nga mo. Kaya nag-char-char man sila slaki. But anyways, yeah. Mga na ni. Grabe kataas among gilakaw. Uy, gikan dito, oh. Paingon din, he. Tanaw ni mo kay parang cool. Pero taas kaayo siya. Cute kay siya nag-picture ni higda yun siya. Awa, nangigig yun ang ero sa babae. Nangigig yun siya. Inanahan ba niya? Itag ako ni mo. Awa, nangigig siya. So cute. Nga sila ikuan exhibit gamay, and then ilang bathroom pod kay na dito dapita. Thank God na bathroom diri kay murag di na mada.
are we going up here? Entire ang statue. Wala na. Nahuman na among tour for today. Bubble tea na lang. Last na rin ang day dito sa tomorrow is our last day. Sukad sa among itong pag-abot. Bisa ka sa may mato na adjay ka nang ni-graduate. Na-adjay dito yung ni-graduate. Pareha dito sa katong kapitol. Naapoy nag-picture dito kay ni-graduate. Kahapon, dito na ito sa zoo na agihapon nag-picture kay ni-graduate. Dari po na agihapon nag-graduate. Sa inanahan, ikaw ang next. Nakita na ako ang US Capitol likod sa Washington Monument. And then upat sila kabukasunan. Actually, 5. Galain ang lawas pero milk tea gyapon. Ha! Good luck. Feeling na ako no kay masakit gid koy gabot na kog New York. But yes, milk tea gihapon bahalag magkinaunta. Thanks Han. You're the best.